Mũmbunge wa Kĩharũ Ndindi Nyoro arĩtie arĩ gĩcigo-inĩ kĩa Matungulu kaunti-inĩ ya Machakos na erĩte mũingĩ wa Aikamba-inĩ ndũgetĩkĩre gũtaranĩrio mwahũ-inĩ wa mũng'ethanĩro ĩndĩ ũnyite mbaru thirikari ya Kenya Kwanza ĩrĩa augĩte ndĩrĩ na mũthutũkanio na ĩratungatĩra Akenya othe. Kwa sababu ni vizuri tushikane hata kwa kutafuta uongozi, kwa kupeleka Kenya mbele. Tukishikana Kenya ikiwa pamoja ni afadhali kuliko kama vile tumetengana. Msikae nje ya serikali tena. Mnaumia nje kidogo, si ndio? Tunataka kushikanisha Kenya mzima. Ndindi orĩtie rũrĩrĩ rwa Aikamba rũcokie thiriti yaruo na ndũrĩrĩ cia Kĩrĩma na ũrũmwe ũrĩa warĩ hau kabere ũteti-inĩ. Tulikuwa tunaitana athoniwa. Mimi nilikuwa najua nikiona mtu wa Lower Eastern, wa Machakos, wa Kitui, wa Makueni, mimi nilikuwa najua ni mudhoniwa. Mimi nimekuja kuwaambia tunawamiss kama wadhoniwa wetu. Tulikuwa naongea lugha moja kimaendeleo na tunaongea lugha moja kisiasa. Lakini wakati tulipoendelea, Wakamba kidogo wakaenda upande ya opposition, Embu, Meru ikashikana hapo pamoja na Central area ikaongea lugha moja. Mimi naona tuendelee kuongea lugha moja tena ndio tuweze kuendelea pamoja. Amen. Vile tulikuwa na nguvu sana tukiwa wadhoniwa, Kenya itaenda mbele namna hiyo. Mkubali vile tulikuwa Mount Kenya na Lower Eastern, sisi ni watu wa moja wadhoniwa, ya kwamba ni familia moja. Augĩte mĩario ya ũiguano ĩgĩthiaga na mbere kwarirwo, muoroto arĩ kũrehe ũrũmwe bũrũri-inĩ harĩ bata na mũingĩ ũhĩmbĩrie ũrũmwe hatarĩ gweterera gũtereboni ateti. Hata mazungumzo either waharakisha wamalize haraka ama wawachane nayo. Juu mimi naona hii mazungumzo mingi nasikia huko Nairobi, mimi nikipima inaweza kosa kusaidia sana. Ile mazungumzo itasaidia ni kama hii shule inaenda vizuri. Mazungumzo inasaidia ni barabara kujengwa. Mazungumzo ni ya maji na maendeleo mengine. Kana muko nati ando itu. Na mimi nafurahia mwito wa rais wa kusema hakuna area hata moja ambayo itaachwa nyuma na maendeleo. Either walipiga kura ya opposition ama kura ya serikali. Kwa hivyo hiyo maji mnaitisha, hiyo stima mnaitisha, hata huku lazima ifike, huku Matungulu lazima ifike. Kuangalia chama, hatutaki kuangalia mahali mtu ametoka. Tunataka tushikane, tutembee safari moja, tuende. Tukijipanga, nyinyi piga hesabu yenu vizuri. Tunajipanga. Hapa mbele kuanzia 2032, mimi nawaambia wale ambao wata make decision on behalf of this country wako hapa. Na sisi pia sasa tumechoka kwa opposition. Igongona rĩrĩ rĩrehete hamwe atongoria a mwena wa thirikari na a mũng'ethanĩro arĩa maugĩte bũrũri nĩ wĩkũrĩte kuma ũteti-inĩ wa gwĩkĩrĩra mĩthingi ya ũkabira, na ũguo mũingĩ ndũbatiĩ kũhe mweke mũteti o wothe ũrĩa ũrarehe mũthutũkanio. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana.